woku asedanyina ya wodia enawie eya wadom no wo bronti na ya da so tiasie ye ne dodo na kwa ye keta na so enu anajo ye ka say ya tam obi e de na kwa akwahye mortuary enye ya hoden enye anim de enye bibia ntia na ye wadom emroso enti ene man na ye so no ya sena ya fatabie abrimpo no wasafo awrade ahimu he ene wo ewia ya siase da nyina ya wodia wa ye bia ma ye dodo wate yes ya na bibi wase da chianka wonkuto ena ke de be ma wo so you are worthy to be praised. I don't want be that name. Oh yeah, kra fire ya de wotenwere. So I give it all up to you. Akra wa ye kwaye mu ensutire ya wo so adasanyina so. Enu po nyina enya ho mfaso. Ema ensensa so eto ho mfaso bi. Ya nanka yensa nanka yenfata dua bi humle te seye. Enne wadum ti yeso ya sene ya fata bi. Waya wadancha mu awoda menemu. Abrebi obepie na kuba ko etua wano. Onyame benkra na ne ho seye. Eja therefore mo bro ho fo awie ye de waseda ma wate. Ase no me ye Sompa television so no wasugu awutie no. Ebusia wo sa atienka live e wo Sompa 93.1 FM. Eno so wa Sante Matam ene ne nkwadumo. Wada Roma share live e wo social media handles ni nyina so. Facebook no e Sompa TV Ghana. Ana Sompa 93.1. YouTube ya Sompa TV. Oko TikTok, Twitter. Ene enkeka ni nyina so nwa ya Sompa TV, sa Sompa FM. For www.sompaonline.com. Next year live e wo ho. Obesa kenkan somewhere near de ba ni nyina bi nso e wo ho. Ene ye wo bi e de mamo. Efi se ne e ya wada. January bosome na ene ye wo mu no. Odonfo no e de adom ye. Enu ti ene ye titima. Na yakasa e de akere emema. Odifo pokwa bna wa hase no minister bi je wono na sum sem ni nyina de ba. Na Mrs. Champo Councilor 1 ma mi du fie so no mi ankasa me sister Beatrice so wano so eka ye ho ebi Lamina papa bi ebo ye chido fidels e wo MC ho ne Ransford Rexford so e di djuma so de aboa ama school fees Mr. Dave wanu nyina fa mu de eka ho boziri caption ma kwasia so mo so dela Mrs. Japan na Naire wano so eka ye ho ebi ene kokwa Veronica Jando ho fedua na na ya mesa Abraham Porta Frija ebusia wonum nyina eka ye ho na enne awie ohene yire maame ekwia yeboa esia mabronya abrewatia wonum bo mi chidom amatena dwom enne ye de Sompa Nkomo no eba be hyehye so donkwo ba pa ho sima no edu ewo fiduem hasenum ene ye titima ya kasa chire mema ye titima ya kasa chire mema ai hu hia enti mema mu nyina mu akwa ba badwafo na Mrs. Champon pom to sing Erade adom ye nya duru ase de na yeso Yankopon awowae and divine selection e bia kan ye danyame ase ya kan wa wonsori na bi ne ya ho oden adomo ara kwa obi sole yenso ye kasa krampo no nsen kan ye ho ai medifo Abrotia. Yay. Twede ampo Nyankopon basa yi adom. De odi abedru ni. Na mama kansa ya de antwei. Ada wa ye den. Oh, senum jiri mama kansa burinye wanya mhwe. Oh, now so we wudi fufo se me hu sa wanya ne hwe. O de kasa ye nto aso. Yeah na wa twa kon. Me twa ko straight. Abrotia dase, eja dase. O ma mu nyina etie wo. Efiri se start adwuma se de wo bo homoden. Ehye ye maame ye judge. Ohini ni amadazi was of mami premeni osa papa bi ye bonitia na ya woso adoma oba tan onumunyamfo ba nanto hima e chia papa
ado ye no ho bobro nti fasia na ntu ho na o ka ko bia ma walai an hwa agro bi di mi ma me no mitimi nka nko kra ma me odawro ma o chia no o ba me chia pa na ye na bu chefo nyina ase the hagefo ne americafo itilifo germanyfo say enyamia dawro ma enkrofo mbuso mbewurum na no dren na nche mu nyina se mu sika no nche fo de na kwemu a ye nyina timu na ye credo a ye de ba amike 1 oni antibaki awrama bruni ene ye papa ohene Mr. Brefire boa on this papa ya papa no wo da Ghana and the na de owo amano ne de yin on wo ohene ye fan nana boatia say ba cho wonya show am e fancy obrepem no eti ye no nyina se Africa fo nyina no masena Ghana fo na ohene yire mekuru trotro dava fo no mugina ekwan no no ye kwan no eto mu wuram kakra ye mo mabaso okay in fact the way you must do machine to ho and a sport na wosro on e bia TV nda ho okay eti yabo mu nyina baso abdepo junction total free station ho ekosi unit wo iro so no so wo nyina ne school no ye da mu nyina so ase ye da twede mponyakopo ase se onyankopon dia babedru en na wie ye makwan na ya bere wotia asodi afem mi ankasa me sofu panyi so ba wia oyere me chia papa onyankopon fa nkoma yen me chia pa Pia odifo pokwabra ene yetie no minister IB jedru ya wada bia ono so gina konwa na ono so ne dia wo no watimi dia mai minister akwaba ye jabro na o kiki we say de and said adam any man na sani meeting no obi ka che me say Facebook say me pe wa sempan so ti a wo ye ne chenchenchen no nko aya mani nje ho na me say intende makofom the nyankopo inshani pakro on say there's something about life ebi mu sheda enhui in life no say obi criticize wa boa but pebre ya no muntimi handle criticisms on say penifo can some say the ultra send him say na chiachia every time we are PF free crowd with me a shot at bi who feel say why a guy pa be pia bontin no so na bi enkoye ti da bia me ka say bema wo ho a na say bema warefo say na yiri ni fie ana na yiri free a opia bontin pe no wa hunu na tade homa so obi o bra na tade na ekra na singlet te ho na sene it tells you say oba no ofia nko ma na mfa shedda tino atifo ye no ma na edi djuma no omo criticize ye ne ya da omo ase ai omo ni ho ayesu ye ni ho ye da ase enti enne ye ba betetema na ya kasa de akire emema na enne ya semu a ye de eba be kasa de akire adasama ne mema ka ho no ene se eto da bia na woti asem bia eya na wapra waso na wonhu bibi nso a na wayi wani sebie son sebie ku enye nsem nyina enye sososo eya na to da bia enipa ye wo te se wo ye aboakra enye da bia na be ye wo sa wo ye aboakra ma bibia be hu bia wo bibia hu bia wo no opo eni eden eye pa but ye e want to boase mu enti na ye kasa kire emma na ya ka kire wonom se oba bia wasi so wawura mpra twe mu wawura awade mu eya na wahwe na wahu se ewie yase we ya waba no enye nsem bia obetie nyina ene be ya wo de enye niema wani be hu nyina so ene be ya wo fe enti ye ka kire wo se ensem ni bi wo ho na se wote a eya apla waso eya na wasisi waso e wo ho na waanya ne saa me ka kire wo be wu ntem na wagya nipa kro na onu momu koka asem na wo ha wo no yese awerho we ne kum sunsum tresam ne kaye obi timi ka asem bi no wakwa akoto be hu se aboto na aboto kra na ma awerho adware wanga sa afa wote ho krampo na wo hu se nipa su ni nipa dua na nkasa no wa wo ye akua ye bo a no hu sa biem se nipa de wade se me paawo aso wa ye me down paawo wa mama yese me nya nipa kra se wo ye oba na wo tie me na
ena yesi ye teto ne aka kira wo say be ma na wo ne netie no mesraw nya ade a wo nko ano wo benya betem wadie da bia ya na meka enti se wo se wo kuna akwa abonten wo se wo mpena akwa abonten na wo se anu nti no wo bepo ni wo be ma wati sika ya ho ade wakwa akwadi ense akantam se edie be mu odie be mu yade mu ohie mu ahokyere mu odie beba bia no wone no ebetena kwa wieye na wo se wakwa akwatwe mpena wakwa akọfa wachi nti no wo so wo bo ni deda me ka kyerɛw enim guase we no eka konkonte ebisa nkruma se wo se wo kuna kwa abonten nti no oba ye wo bo ni dede e de akyerɛ fie wofo ama mansa nyina te wonka ena bema koshini bema sanseni bema jamanfo bema knaman kyese edi ahodo nyina wo de bi ema no na ye kan ye se entokwaba ya no watobo ase na ye dani a ye bedi asem se ye di asem ni wie na bema yi dedentwie anase bema kwasampanya bema dwamanfo ya wodi ni nyina ama no se wosa akoda na so akoda nanimu o so akoda na chi o na wankasa nso ne befrɛ wo sen yesi edua ben no eno na ya na etwie de onu didie no ono e na ye ewe wonam nipa a woni ni dware no so no ono na ya na esere woto meti ase no mi emma da se sofo po kwabna na se minister IBJ obaba be hu metru mu ase bi oson se bi eku aka se bi ameton ye tuntuma na se bi ameton ye kokko na se bi ameton hu atwetwa asi eyemi kunu na ye bo asi amanko a enti wono ena ebi obeka akire obi ama na ye me ya so obi wa abonti ana so obi mmeme na se bia oka me ho asem a enya me ya se obi oba me na ye hu so obi oba wo no ena ya oye wade a ebe ye oye fi se wayi wo yam nyina na wakoma mu nyina eyi wodoso no nku bi akire no enti ye ka ma na siso se enipa wo be wo na be ya ade ama na ye oye enti sa asem bi basa ho kwan a wo be fa so a wo de be so ano na wasiesie ama asomdwe etimi aba ene ye ka kasa anase ya to so akasa kire mema no se bema ye ni perfect woman na se perfect lady bia wo ho ena wo ba we say na graphic obi akenkan ena obi akenkan enso nkwada wo mwesi so 16 years 17 years bema obetimi awo akwada besa 20 years wono nene wo kwa akose ne pe wo pese obenyini no osada ne virgin ema wo ba ebefa no ana enti na ye ka kire mema no wunya wo ba bi na wo hwe oye good obre ne ho ase owotekyerema bedie ode ferie ni obuo esiesie ne ho ode ferie ni obuo ekasa emebisu abusuafo so wo hwe wo ma ehwe wo fie ye oye supportive ya chese adebi ni hokrampo no oma animguase nto wo hwe ekata wachi anaso wakata woto a se wonhu na bia ne yo ba ko mienu bi akwakoye se akwadro ne yo kakra bi eniema bia enhye damuru so bia you manage it enka seda ena oba akwadwefo ena oye sei oba bi wo ho se mi mepia ba bia no de ntoma de abone mu eye kasakire obetie ye hu kwan ye befa so na ye ne enipa a wonum eben ye no atena ewa abla wo ka asem ama na ye yenya ye te sa ya ne ya prayer so woti awade ho obi aba be ka che okunu na mahunu ya se no hotel we mi hu se omura hotel we oba se de wo ye bia no wagya to emika gidigidi se wo kompone se yampa na so obe yu be kono ono so no agenge wane ma na aba no bi wo ho do oba abagye o no ono so ne wo de afe so wo be hu ni akwa akoto ani ba ko ya didua ba otrimpe afe da wo da ho wundi dam kura ne be ma na ekọ etwa afo achi na wadi dem enti ye ka kira wo sa asem bi wo ho na wote e wo relationship o marriage mu a wada roma na wahwe ahwe kwan ya obedai obekura no e ma manfo nte wo nka ente wo kunu nkasa susu ton wo asem na wa nkasa na de bi a wo ye ne se hu se e ya de pa ye betimi aboa wa bra bonko ade a mesro entietie side and I say enkofo mu won channel sempi na enhwe ento wankasa no wa bra bokwa atempo wa wonam so no enhwe na enkoma ne wan hwe ya adache no wansu a
obesre na serie ni mo nso no obi timi so pa nso no afem no odesre ye ka kira wo sanya asem bia obetie bia ene wo se wo mane hawo eye asisi waso eye apla waso na eyi wani bo wani ani frasif se won tehwe wo mom keka wo nsem e wa ablabo mu ni nyina no fa ne se won tehwe pem ko wanim na enkunimdie ebeye wo dia aha se nom na abrewatia medemedie esie ladies first Mrs. Champon wa here me da sipa ene asemu die emudu papa na senka yetumi aya nka beboa yasetla ene ye bibia wo wiase ama akonfo hye ne yade basa ne ntokwanhunu a atiatese ne ketro betwa awade mu ensem bebre eta etisi nanso senka ye prayer so ena nka ye yi ani a nka niema ebekoyi wotu ono mo woso wo adamfo ya wode no ekobai wo yi wa hoye a enso so wuni wona tembia okoti asem na oba be ka kiro wosmadamfo de megini di amankofo bebre yam prayer so na ye di akirenti no wo ma wade abo wo ma wo mo namfo no epa wo mo no mo nante no aba beji wo mo ekunu ebi mo so no bema ya sebe woni oba etie na bebre ekoso asetre mu enye de nanso so no edrume bi na se wuti bia na nka watu bi agu because enipa enye perfect enipa ntimi ntrewi ase ntimi nya de nyina awade ya yekoi mu ye ntimi nware nwie ye ntimi hu ye hu nyina nwie ansana ebi krampo ayewu enu ntese ko ba se enima bi enkoyi na wa mmene kaka tira emmema epo bi wo mu mmene mo no na je se friend say waje agu mu kakra na edwumre bi a yewei enye wei obi si sei na so si sei ya na ma emma no ebinom wo mo humete ya na ya humete instructions yewe nye we senti asramo ne be bi wo no mo ya yemu ya ni ngu kakra se emema na emma to so no ya yenyi ye ni kakra ene me bi wo no mo bibia oba wani se obehwa obehu ne ensese wo ha wani wo hwe de bai ade bi won moda no wo okra yiwani ade no koso pa wutimi wo se ade se na tie odamfo bi aba wo se na wo kro ye wei na mko hu no ha ene wo boto ya ma we se ye esese wo yiwani aka chense mi kunu ontumi nya hwara se wonim se wo kunu betimi ayepa yantra ne yensevu ye marriage se ye koso na se empre bebre no yanto enema ngu na se ye ka se ye so enipa ni efise wa be ka cheme semento na mo a obi di sa asem bi achi wo to na mo wo ko e ka na ye de ebo no be me ye ya wakofo be ye ya wo chiesu ni ye ka che wo ya wan pre wa so ye wo di achire ka abo ene ababa no wanya wukun and also so what asase tenia kansa setremu nema nkoyi akwadwo ne ade no ema no so duru ba bia ya so yenye fam de kakra na mo mema no so no duru ba bi so ya mo so mo kakra na enema bi nkoyi a wona oyire boko na chese wayi wani kakra wani mebi ho sina be ya setsa no be ko ire bebre no ya wo kasa bebre na wa ko ese suku ni kaso ani a ya tembia no ye kasa kire no eni se kokoba ne se ya na ma awade enye anika okay yeah that say me say champion councilor 1 and ya tene nka no me di for abro watia ye tetemma ya kasa kire ye mema edu yeso a na umama yesusu ye kwana yesu tuamufo ye futuo bebre efutuo so boa ama enema bia enkoyi no etume ekoyi papa na ye kasa che me ema ne de ye besire yesi afifufrum akoma na ekuta ema binom asabi mpreduasa bibi kitue bi na ne bofu ebufu a eni aso na omu afa ekwan bi so edi yesa ne mani nyina ya ade a ha adwene minua ba bema na ehia wo oso opewo oni neti 1 year ebi 2 years ebi 6 months eni ya wo ye eni yesu bia wo da na die no sister se wan pakensi nchen na wo yese bema wo de wo yire tola ga beduble bi nani beti
wan kwanye wa obefo adamfo wan fo adamfo obefo yonko ba de ohu ofesere no obefa na hawo hweye ni we ni wa hu ofachi hweye ni we ni bia sabia to bi ekuta wo na nto bi ekuta wo no fo bi ekuta wo ntino e bia wo ye ahantan ene ne maksebi e de akere be ma awonwe na wote ho no obi kuta tai ana jan anu wo to awo se de be ya wo be dai wo be ka fom Libya ka say for sinking so be sinking na di wo how no wo yo no di abrewo but who so wote ho na wonya bie no ade chia sei ko se nkosi ko den koda eti yenua ma no mu anyame ya duma mo ba no se sei se ye hwemu a e ma do so sere mema ana bi de boa research ya e ma na do so eti se wo no nya bi na te ho na se bi o ma ka pre na die ni die kakra ma wa tena ho enyi wo bi se mu akoma me die metwa control be ma no ana se me pade no ma fa ma na ne gogo peskani sikani ni obenya na mo bi ne sikani structures no ontimi nyina dai ontimi nyina no eti e besre oba wada no kontwa oba kontwe jai wuyo oba enna no kontwa ye besina wuyo oba enna no kontwa na se wuda no kontwa ukontwa no ebia babia ababo no na ye okontwa na so yesire ye nua manum muni ho aye ni ho me odifo pokobra me pema asem because me kase me mame ebra ye nam koyem na abige me na pa kotia enso me munsuo enso tre na me kodwompo ye na me na ba ko ka ho na me na ba ko sinsuo na maka ho me mame ko fie ko fa snap ana obegu nsansa ne nso ni jame eti me mfa oba eni agro because ma wan mu na mu wo ye muslim tetie muslim sam ye ne dai egie sam ye bibie de die sam ye ma eti so yo oba ne wakoma anase wadwenwe no enyina ma bema anase atetemu a da bia no bekwa wale se de enua ba de beto tv se ene ne kunja na obewale no wo de to so a ebedum lebi no kwasampa na benya no nya ne yie se de ye jamia me wale ene me kru jam taade kwa be wale taazia wow eti yemhwe kwan de ye be faso a ye betim ne bema first one anyeye second one anyeye wo third one kwode wo kasa wo ba wo correction bi e daw so no ye ne yie ne be o second one wo third one no wow ana wo fourth one wow e mani mitiw anse be do ho fe panso no be ma nyede ense wo pe ho fe panso no wale ye na agu ne wo bia 7 producer woni eni monyam ase de wo ka wo sutie no ne no be nye kunu papa atem na wo so woni ma so fie e na wo kwa so fie brotia e me gwa so fie pa ho fe kokwa enwi nufo tuatuo ananto nso mu nyina esu ene ye pekunu musuba ne mu ne ye nti no ana mra ko sei abije msro okay we this eti abrotem di manu sie no kokwa de ye e chama medjuma eti ai abrotem di anu sie no ye nua man ye dom ye pemo asem se muka ye ho ye bra botumpo mi oba nka ho a enchena meira na me so oti but oba ka ho otum se yes wa hyehye wa ye kama eti be se nwa ma na omunya abotre mo obia na ne kontwa afi wei me oba bia na ne kontwa o na se oda ne kontwa be hawo emema so mukuta akoma bone bibi ketua bi na hei na bui na sei ye nhwe nkora ye nhwe yire ukukuna kuta bibi a tobre oba no be mo sume nani abo ponche enkonko tieta o yire nim ana o girlfriend nim ye nyina ye ne huni ne mfa ni monyam tusa na 2024 no esu ye mu ye na se wura foforo mu a oro so de o sebo aba be hyan yakopon hira pa abrotia on sha on so medifo minister abrotia ene de da so no awrade nyankopon hira o on sha on so ewo asem kase we awde abeto epaso na asem bi ya na eyemi moto me say answer a fool with silence okay bua sabe ojimifo na jimisem ewo komu yeso abrotia ensem a obi ka fa me ho no Matthew
nipa no ye me yonko brebo pa na o se me gumani mu asesa mahunu but mayi mani ana ma prayer maso enti se wadwen ye on se de o ka fa me hu gumani mu asena mente ya me maturity nti no mayi mani a prayer maso because a do time bia se asem ejabetom amana dere yi a wo a wo kwa akososo no na wo be ma jana dere na me kai se yesusu akakra no se do time bi na wo ya de na me maame eyeso ne ye koma okasa mo amemfi no enti ebedu time bi obekasa afi no no wan wa bre and this has been my motto hwe enipa sei ni pantino yiwani na pre waso wate because adie bia wani hunu no sadia wo beti ase nko ensem bia ewura wasum nso no ekwan a obefa so ate ase no so eno so ye different na trust them na me ate ase se wo se entie atesem hunu enini padodo achi na nkwaye bone esan se nkomo bone wo ho se brapa wo de ma men communicate asam kire odifo sisi ase odifo kasem say kire abrewatia obom sisi champo amane a communication channel ebe fam no bibi be sesan wom na ahai no won ye highly tempered no momfa ntum hofo bem kata chie te sewo obi kan wo yire ho asem kire wa na wo react onya matured sabio oba watimi adu the level se wakwa awade obi kan okunu ho asem kire wo de just yamfre no okunu na ne oba bi nam ha no ebi kura na nipa na ye ni business partner ebi kura mpo a no ye ne buafo bi mesrew enne na wudima yesi jiwani na pene waso na nya asem bi ani hunu na no ka enya asem bi aso so te no na no ka enne asem bi abehunu bi na wo so react ye won nsem ni bi waje se wo to obu ase ye nhwehwemu ekwatiri ansa no won se no obi pese wo sai wo ye hunu bi o wadanfo kura betimi aka wukunu ho asem poto wadanfo betimi aka wo yere ho asem poto ebia na asomdwe wo mumu fie no na opese wo sai no on se wo wade ye no na ma ware ye kama o efiri bra wo pese wo tie atesem hu no hwe ohun se asomdwe ni ofie sa wo hwe me asomdwe ni ofie se obi ti efie ni kunu ho adwembone nko na ahye ne tirimu ma because ye feeding wrong information so na abrantie bi so ne yerete ne yire won information bone ani adwembone e won tirim because of wrong information dey man ntino adwen papa kura ni wutirim na mesrew me da bia na me ka asem bi se so be ka odifo ho asem kire me a me ka kire odifo se me ka kire se me busa odifo se wonya kokodro se me musa ne de a ene e ka kire me ba se wontimi nya kokodro se me musa odifo a enka kire me but you nipa bi wo a omote wo ho asama na oho abufo hye wo mu na omo react hwe maame a wutie me atesem hunu bi na wate a so na obi kokono nipa na won ne kokono nya ne level ni o time sebe se nipa enya ni tipe enya na fene atesem hunu bi ntino won ne kwakọ gina brono no so mantem ho akwakọko yesi na wo de bobra okay ye besre enne se nipa nyina betimase a me say answer a fool with silence asem bia wo betibia no ye din na ye hu hwehwemu awrade nhyira ye nyina Onshra Wonso Minister IBJ Chief Executive Producer Edema Sompa Nkomo dwumedie daya wada bia no oka ye ho enne ye kasa ede achre enipa nyina no na ono so ne de kakra ya kwakote ne yenkwa homa no so na wonso de kakra ya won wo de atoa so 0551931931 0551931931 ana 0548 931 0548 931 931 Meda from Pachoma hi
Yena Bedra. Pacho Udin baby au kasa free. A friend again. No, they don't come. To post up in fact, the end of me, you can't see me say, video about a bit for you. I think I have a book. It was a good long car. They interview the What's India? I didn't want my artist. That's when I didn't know quest. I said that one among then was true. Never knows your boy. Yeah, that's papa. Yeah, made up from Pachoma High. Let you see Order for baby au kasa friend Udin. maybe there's some kind of thing. Nana one. Back of it. And now we are the bomb of my son mobile. Ejumadas. But put some modern mind piano and it's more break and I want to catch and take photos and so Yama the mark on the mamba. One day we are from which I can they come on and say, if I did would you was in the dry, that's in your rent. I know some young was our reacting. I didn't want my tears now, but you're not would share some new years. Funny as some of my customers and as a woman, the cocoa band, what you have not or 2 1 more. In the next so be at and it's a part of the aftermath. Now, but some you should be after the finance here. It's all soft. Or Joe Suyan das made up from Pachoma High. Yeah, mammy. Papa Udini baby au kasa free. If I just send me a job because that's a master. Pacho Yentio. You have the idea. Ninja, 7, Mujama Waterful. I'm on by the Dissona boy. Okay. One boy. Yeah, that's it. Yeah, that's it, pa. Made up from Pachoma. Happy birthday, Papa. Madra Papa be I think come to you and fear so. Made up for. Yeah, then you're me. Now, I see some pounds to say. I was some power your power, boy, or produce show ye. But so much. Yeah, then you're me. Now, my main show new kill ma. You. After I make a mistake, now me own shamo, any danny then mamma put you up, Madam Mayan. The listener can say, I am no credit, say a real say, it was a semi thing. No one see anyone be same, no react here. Sometimes, with the maker say, a bit more or more react to engineer so. Because I said now, I was saying, only you should move here, or buy another food. What be saying, baby, and any papa person that cast them, that be any penny in the deal como. So what you say? If you see a summer, you should move here and some are based to buy the actually. Okay. Papa would say, I will know any or baby now. Wouldn't you pack any pan oil? If you see an hour or one, will be a bit in trash on her. You know what it may be saying. Somebody better be our person and awful. I'm not on Sonny baby. So I can have the right here. Majamatis, a cockajou home in a Tony and my mammy, what's it? Madra wa Boshen and Papa Pardon Papa Perfume Bacho, ya no ko pebia to Madra ya dase. Made up from Pacho Mahai. What did you so, Mila? Order for Udini baby au kasa free. Pacho, you're telling me like that. That's a dream and that is yeah. Odi from Pacho Yentio. Where they are no question me, as some no, and one Macano. A question me, I say, what I someone on them about obey mistake the brain. And a foot away, a foot and a question me, have boy a papa can't say a pass them, Maniasam. The boy a brother because Sanya no way, a good day, I worry before now, who are not in the but who wouldn't. Now, see what some other Kaya and I was here, no was yes. Yeah, that was really they have to. Yes, so yeah, that was say. Made up from Pacho Mahai. Hello. Yes. Pacho Mahau. What do you baby or kasa free? I tell me the matter and kasa is Pacho Yentio.
Pacho, that's no place for Mama than my. Yo. Yes, yeah, that was a semutia, chabre confonia now. Why? DSP Okuninje, please command die wa hoya no achiana mame why? Yo, yeah, that's it. Me do for last caller. Bako said the shade team Pacho. Good afternoon. Order for dum wa fidie no na yenka sanfa phone Pacho ma ha. Kafra. Ebusiafo yemfa ne nyina nsia na yebo ye homoden se ye betimi afa ofrefo last one na ka ye ne no abon komo nso no me pacho yemfa we ntwato wagina so ache pacho. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Last call out din baby a free. We dey make us free amount from. Okay. Your family Ibrahim. Okay. Na Mr. Pokaba no cast me na the na facility no o ta ka sa from na de wan ka. Na mobile phone ya you using. And let prove me in my our room is. Na the tell say umu bi am ye na adwuma e ta frɛ me open data mo agreement wo nya on so abuchi. Obefrɛ wa na ye anwumre. Na wife nso go open TV mu. Phone bele no mi ni ho. If me dem fa to them. Apiki call no chesen semua. Akofa brand ya asem adwuma an na mi Oh. Imagine say e wo be man akoye saade ya. Kadu busuafo ho ensem bebre. E wo no adwuma a wo ye no so nya adwuma e betimi abo ahwe. Efe nehwe. Wo ha akofa brand. Nti de mo kan no nyame nhyira mo. Na do betie so ntie wa mo kan ubu ho no ma wo station ko afiri ho. Ti ye da ma fiti. Mate ya fa o number no me fro wate. Pacho mate. Nyame kan ho na omo abotre sa wa bibia be ye fine why? Pacho me da. Ye da se papa ye ese enye kankan nyina ene ye ko ahwene e wo ho unya asem bi e fa wasom a na wanya abotre etimi afifi mu yansa na watu anamo se meka ma no ye fa nhya ya adwin mema be ma no wunya nkwa wunya ne saa da ko se bia wo ye faithful ma wo se den na se bia wo kwa abonten da ko anyo no nkwa ne be ma wafa na hirachi ya na nanom penso even kura Abraham kura no fa na Sarah achi ekofa na bawa ene ne nyinseye eti bibisi a yento ebo ase mema no so mo ya samba ya da munya samuntimi nso mo mplem kase ye ma me fancy asenom na yenka ntra wo se bia asem bia ba oyira kwa akoye bibia boto ama usisi nyina chese entresa wo befa wo na nyina na bubu kodwoto obi wan so skwampo na chese yade no sciatica ankasa no e na chese e won so dada na ye catch us at 21st clinic the sciatica expert wo mo se ye nhwe e ma sciatica yade no e mubu ye nguho e fa ye nkonse do nte no wo kumase ya na ehwe overseas safa radio nche ho na wo de wani atimi achem no akwaji wa yaresa efidie kuku dam wo ho ye massage papa bi wo ho sanso na scan service awodo ni nyina so no ye twa bi yade bia e ha wo bia hepatitis anase sexual yade diabetes interne wakese wudua so e wo ho anu aye kese e wo ho anu asafon wontimi ni disa etoda bi nso na wudidi intentem wabrabo nyina ye se bisi basa order for 21st clinic ene yese ko na ontu yade na ase enfama awo ho how dear mesro watna fia cheto amnika 21st babes no ye cheche enti kokwaje wo de what 21st clinic na ehwe overseas safa radio enche ho akumase ase no machi no wo de wani kiremu ewo oboase council quarters call junction ho ano wakoho akwaje wa yas kumase ene oboase achi wo de wani kiremu ewo sunyane so a regional hospital no first gate in hwene ma bia ATM afidie ni se no ehwo a na obehu wonom techi man so GN bank no sunyane kwan so onsabeka won sanso na nkranza wonom edidwuma ewo ho domi market ewo enknan ena kofo duatade ene donkwamiamia hodododo na abomode na fremei na empanyimfo enye wo so ba bia ben wo no watimi a 0540 311 0540 311 and now 0549
311 21st clinic the sciatica expert na mizo free drink 5G maize and abusia and nese wo di dwumadie bi te say yo awadegie abedin to wo topna na se party bi na se wantimi amfa mizo ada 5G ankọ dia na wankasa no wan hyada ani dwuma no said the amafo besie twabo na ne drinks dodo na aba no esi kire nko anso so mo preservatives na wonum de agugu mu nte no wonum ana ada ne so di go yam na ekofa yade ahodo no wo ha ahodo na de abrewo eya bisa ya grace we wo boye chi dom nya asem ketwa wono no 5G na won table oye adwuma ofiri ha na wokọ news ofiri news na wokọ morning show be bia wo bo esan 5G nti eya na watoba ha wo dwumadie mu wa ho odin mu aya na wanya bi na timi abo afise ye the grapes fruit agum grapes wom gwara na so boa eti wanum ema wuti bidi jensi ani great no so no ebo amamoje de afusane ye na ho odin no etimi aba bomodin na fa wani etremu ewo manager Daniel hwe overseas Afra radio nchen na kwaje wo de wo pe ne krokro na se ba ko a won sabeka bibi kan supermarket sister sewa enso ewo abawa post office anomanye Atcom Royal Ventures ewo ebu akwa Water Baptist University na won sa ebeka no wato bi e de afro PNC Ventures enso ewo anomanye taxi station no up city hwa na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi VIP car park ne hwe ne mo ho na poye mantem kropoko foduemo so no kwaku Ochre Company Limited wadru ho akwaje wo de free ho KF Kunju Enterprise ewo soame hasenom enom hotabro sanna ne din hwe ne mo no eni mo ho pe e na won sabeka no wamodi afre 0246 270 221 0246 270 221 na mpanyifo mwa na Dr. Silas one ne mabawa no enche mo besate wonom komo divine no ebesi monten so na Sarakoba unisex fashion I will say boutique prekope Emma ne mema ho asiesie ho ne ema de ebusu se chao de a free tech memo any European countries ni nyina mu bia na busia wakofa ba UK de Holland de wo che mia hodo pina no kwa wonsa ebeka ho ne ema de free Sarakoba boutique wo pe jeans papa anase wo pe suit wo pe already made dress ma no bags ahodo bet ahodo eni nkomo ade ne ema hodo ye de siesie ye ho free ye tiri so ebepem ye na se de Sarakoba boutique ani wudru ho anu aye confused bomode afo ani kire ho na enema enkoye enfama Kumasi ase no soame one ben enrom hotel no Sheffield station no nanim ho hwe na ubehu no 0244 797215 0244 797215 from Sarakoba na onje oso Obo Herbal and Medical Research Center adwoto adumenu last stop na obehu no yade ohweni ya na ya amame ne wan say yade ya efipi mienu ne adwonu na de yama yade emedi yeso rofo emebrofo yeso enu ntini wakoma ball pelipeli wutifa edwawo eya na asrobe no sa na ya ye kan habwache wosi waya na mede bekọ wo mesonye sa na nyankopọ bọ wo wuti we bia wo kwa chi na ya na etwew wokọ so je ho a enje yade bi ti sa wo sa ho na atechema anase bia osa yade ye ka wade nyina no adoto adum no last stop what do I need kire ho wo Obo Herbal and Medical Research Center na wakọ akotu ase 0257 47 2506 another 249 76 1508 wo frɛ na empanyefo ene wa bonkomo na Faith Homeopathic Clinic suffer maame Faith enro nketua wase wo de to wanumu ana enane na esa wonyale wanyina e de afiri ho ewusia ye ka cho se stroke yade ne sa no ede ne sa ne na eno ti ye ka cho wo se Faith Homeopathic Clinic ho ena wo bekọ akotu osa no any stroke no we ye from yaw any arthritis waposo ya wo ya nyina no ukotu ase ewo ho ente hye wa yade asthma yin so no aha wache wache awo ho how meso ahene makokoben won sabeka no okumase ase no enkran so tuom Antieku Junction eho eno obogoso so American House so for Mami Faith say bra na won fa no nketua no ensa we yade
wase enka cho se dwuada ko si memenda no pa no watweken na wa hye dwumadi ase kopem se anwumre nonum bebo fresh of mama faith was 0244 583859 and 0275 969414 na Faith Homeopathic Clinic wonom etimi agye so asa wonyalewa ye no munsuo efri se ensuo we no eyenkwa enipadua no 70% eye ensuo eno ti da ne da wo no munsuo a eya na say ensuo abenom ye nhwenchen so wan hwenchen a wan hwe anu akofa yade bi te se typhoid ana say yade ka wa bi di abra wo nipadua eno ti ni kanje alkaline water eno na ye nom wa ye kesem no so betimi aboa ama so fine wafu aye do hwe no ebetimi ama na ye flat obi wo ho nso so anu wo oha obi wo ne yefunu mu amesro wo no munsuo no esiesie na ye okama na tunyale wase na amoapomden ene ahoden abawa roots ebrema UGC wo ana setafuni road wo ejanshe hwa na wo behu no 0241 41 ana 449191 0241 449191 and 0507 379474 Kangen alkaline water and no ye can for the amawo na Lydia Fashion Arena ebusia yes sense a wo kwadwa bobia se na wo pese ye twa ye ni ehwe wo mpre no na mprensa so enam ho fama ne wo ho siesie dia Bomadiafo ni chemu wo Lydia Fashion Arena if we say lace ya papa bi to say brocade lace cotton lace kente papa bi ya ne bo ne da form e ma ne be ma ho ne ma papa ya no so so gira ma hu say you be ma na se oba na ekoi already made ahodo e dresses ni nyina no e bi abuso wo pe bags de abo life for ana se mpabo papa bi agina so e ma ne mema de a shirt papa bi mesro ni nyina no e kowie mo e wo ahojo runabout ade baba hospital dynamo na wo remo e wo Lydia Fashion Arena mama Lydia se frani se no twetwen komo e bia pesa wo gibi kra na wo tuatua ne kakran no so no ekwan eda ho wo abroche ba bia wo bia no obetimi apakage bi e de abraw anaso opo obi kra pa ma na pam so so a wape obi kama de amount 0593784494 and 0208 164377 a Lydia Fashion Arena and a year count for the ama war ebusia Tabita Clinic so for lie alignment and share anymore war was a bra na prostrate yade na ne mema dodo na no wo mema yo out of form obi ho the rubber asha ne be memo obi won so kra pa make say no afi na hu sunsan so no eyi ba eno to akwada na dwo be hu sempempi na no wasore na okwadwo so bebro be sempredu emprenso mprenum eye prostrate yade no na ebo won ka no Tabita Clinic so for lie alignment and share anymore ho na wo de wani ehre na wo kwada bia free prostate screening no wakoye emu enhwehwemu na do ho ahyemu bi diabetes esicho yade no so abusia bomodin a wo kwada bia no wo free prostate screening no na wo ye free prostate and say diabetes screening so e de afi so nteno yade bia ha wo etese enemu nsan yade awo ho how usisi ya wo yenti bema oboso a kaskala na wujina bebia wujina e basa ya na ha adwen yade bia no mesro for ni chemo so follow alignment and share dem ho na kwaje wa yaresa Enkramadina fast on for bridge ho what atomic runabout na chese wo kwo ho wo wata kwata krade eni sunwane 0260 196219 0260 196219 and now 0202 347 647 0202 347 647 ye ba bekwo ya baba wenne wa ba betna se ne kwan e wa papa enso wo se owojidie ene arehwemu e wo Sompa Nkomo fuom nteno ode na asem aba bedan yen abusia mayema na akwa ba medofo pa ma han yeah now what is saying pacha yamiado
pacho twa konwa no kwa ni mo kakra bi ma me ne kasa go afidi ni ma me wate fabra ni mo kakra bi o de etena se aha asofo siesie na konwa no ma me wadaroma na bibia enkoso ne Mrs Grace na waba betena ma me kwan du wo pankro no dwom ba bia wo bia me chwa na me papa wusu wo asen jakan ya kasa ya waba sawi papa me ma wa ha ma wa finhia pa wo hwe dwumadie ya da se pa wo ne me maame ante bridge so ya da se ma ma finhia pa ene nana ba mo hini nyina se wa hini nana me chia mo nyina ene awie Mami Grace akwa babiem pacho ya me hoye ya da nyame ase na Grace Wodu ene wodin we de Mami Grace Wodu na aba betena ha se no mu yo wo free na baaye pacho wo free ka so a me be bi na ate awa ka so a be ma no wo hu asem ne ya unti abusia wa sha se ebo na ma ne yo wo kwa so we ana sa wo kokrema na wo so nana no mu bi pacho me we sanede o ya den ko sira de okokwasi ada de pacho mai Mrs Champion do me nefa tre kronkron ne ma ne ma me na wo ye de be ni pacho me wo ye de ni Fantini pacho oh okay na she kuku kuku Veronica Jando wi anu peja koso ne ka we de me che na memo enwa o yi no me Grace Boadu madam aka ka de machi bodin me Grace Boadu ama badwumade ayisu yi ama badwumade ayisu me hyabo se eno krenko a ena me beka wa ha enti Awurade boa me court odayin court me da se odifo Mami Grace what din kan ahye wa ma ne bonus na one be ma bi na teka so a wo hia do wo hefa ba ne sen na wo hu no na ye nto aso mfiri ho pacho mi anka me beta ha kumase awa boabo okay na me be ye na mtombo do adwuma no bi na enkoye mame na me se me chiko kaso a nti kaso mu na obi na efra me se benye we ye adwuma no bi dese adwuma no do an mi wo mo ye no ade a restaurant okay no from some membla nti me ko no ya ku no dada me e be me no dada me ka se nti me ko me se na adwuma no wa hin na se no chino dada me sa na ka se no me wo so pe no ba pe me no first e adwuma no so nti me ye se adwuma na so pe we no ba pe me dia na me ye de me ye nti ma sa ko kuma se na da no bi ba ka se me nya bota sister bi na ti no se me nya bota no ba pe adwuma ho ala ama me ndo duduma na me anka sa me chinchin ho ma na me nya adwuma bi ho mo onso ya ko ye twa ba adwuma na se de mama fa city na se me pa ba mo ko so ma ye nka kan klasa ma ba ya me sa ba ko ma no ti me ya na ma me so se bodu ba bi na fa city pon fa ma me bi ma 2 city 3 city na ka so no ye adwuma ka pem animre 8 o'clock 9 o'clock na fa city fa kan so won fa ma me dia me jai na me jai ti me jai me ka pa foforo onso ba bi am ko so ma me so onso ya amelia so ba jime na yi ma ye adwuma no na ozin na adwuma ndo ye de afa so start ka kan kla nti adwuma no pagya ya ba robot me pe no mama me nti de bi onso mama fa isi nada se bi mo adwuma no koso mama me sisi na me se mate na onso me de man pa ba onso koso me ye ti me ya bi o ma week no bon face kama bi o ma mama me 10 cedi bi o mama fa isi sa onso me pa ba insa me de me ka kan kla nyame ro be ye ohwe nimpa nti me na nyame be ye nso man pa ba me didi me sa na ave onso bodu ba bi no onso skana fa isi kwa mpa bosum no amfa mame akaka afiro yansa baye bosum so amfa mame na me yesa adwuma no face kala mame da meji adwuma ne ye ma san kom asana da me ko na o se manko wo ya dentima ye da manko kwa menko a badwumi ntumi ye na me se u kaza o mama fa isra da sisi nta fini na zu kwampo so mfa mame non da jo yensa se aka era pa me chawa na me ye meji atum na me ye kakankla dibi o mama 5 na bi o mama week ni bi o mama 5 na tan bi o mama wa mel bi o ma sisan bi o ma savende na mi gusum yen kan kwasa nto bodu ba bi kwampo no afam te sana ba okoko ma adu o ma no afia no ato abrame bi o ma tonku bibia to de mame ntimi sum mi yam ho ambra se me fante se mama me bebi ala kan kan nto ha no mi titiba na ba ma no bo hu me nka za wu se nto de pe botu me nka za wu ba ma ben ya ba me na me no wu your friend is saying o de kwadwo ofri hefa na obeto wo be hu wo anzu mi koton ka so mara baby a wo ye adwuma na baby am ye adwuma na obeto aduane ana asesen na o mu ta aduane wo hala okay na no bo ma me fufun pod ma no okay ono bo fufun na mka o ti o de pe beto nka da bi uta wu so adwuma fufun pod ya bo wo na wu ka bia wo de be de wo de mama mi a
Ubotu ma fa me ubotu ma shame. Loso obashame. Am ka se dabi. Untu mi shame nti. Untu mi shame nti yede. You were dreaming of me adwuma. Me ba adwuma ma mbasa ba mape. Me pe memma nka se kuma se na me wo ye. Ti memma ba mape. Do ye ya do ko to bi nenum. Mamno susu na me ye se me mamma nti na me fa mpa nto kasa ya se oba ma na be do obosho. So wakana kuma do say o so adwuma afi na obopo no nti. Ta ma so to so obepe wa obosho wa. Pe no ma no. Okay, jina ho mame. O maame ne ka se obehwe wo a pene so ma no. Ebusuafo yen kɔ computer so adwadie mratew. Ye ba raise board ya wo free ka so aba ya wakohia be ma wo se ne pa wo se wo mpene osua adwumenti maame ne de na no atom a o se ompene so ma no no. Ye besa aba de nchen na ma ne no ento aso no yakwa akwakotie. Oda seni wa hu siesie yade bia ehia ma wo. Abribia twabo asia kwa na se dwumedie bia asia wo bekɔ no many pan show na wo mun se twɔ mani show bi esa ne ma pa wo de asiese wo hunti na de America nyina no wo benya no wo Sarako boutique na ni ma de bia efe na de na yakono wo eniema ne boda fom se ya ta se yenta de e ma ne mema de enfada de afempa boa ahofa de be na wo pɛ Komadi ahodo watches Mr. Wope chain anasa wope choka biara be mo husiesie edi mo ema no pesi ahodo me kana mejadie e ma che papa bi se ye shesi a wode be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa husiesie biara wo hwehwe efi wuti so ekopem obara no Sarako boutique ya e wo Kumasi Hotel enchamo wo pe Sheffield station ni hwe ani mo wo ye wo bi the mouth ye ni ama na ye credit free tech memo e bi free UK Dubai Germany any Miami ekeka ho Sarako boutique ana enjoy papa yeah. For me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba Matsia Kanso Money Baba Why you caring reading asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esipejam Emi Yenimunyam Deji Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space I would run in Bishop jewelries Yenim ni fretiti wedi somade hu jadada da ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia dia won set wo ho ene won baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ni pem wa ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop Kumasi ye wo mrom plot 17 Adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni adwuma efo nani mu ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Bishop wabi mu amopa ne dodo mu atu ene baako nyina say jewelries dia eye
Abishop 75 Enterprise. Freying 0598585219 na 0554304135. Abishop 75 Jewelry. Abishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abishop Yewonyame. Why you caring? Waiting. Asking. Na so dia wodi ni da so ha ba ho danse yi die. Jama o ma ye bibi sunku bi ama on. Akosia na se wodi onim se de pressure any diabetes ayeme. Na afinia misia ni da so herbal clinic no. Eno no. Ye dera dia si. Nyame ase da de mentumi nka. Na mom ye mfa bi so ma wankasa ukuru ketewa. Wono so asimu sei. Se na STI. Ano gono any syphilis no. Emana line no. Na and da so heba na okoya onya na yaresa. Na o ma me so me ko honom. And say Matthias ye o. Any o madura nam. Wo mu wadran kasa. Say ye stroke, koko, ye wo pa wo, hepatitis B, ulcer, fibroid. Onye operation da. Emema ye mre, ema o haw e wa fichi kromo. Ani pi sunsum yare, ani sunsum haw nyina. Ani da so heba e wo homa. Kumase o wabu akwa makro na kisa fitamu janse hwa. Wasa kropon or farmers or Plaster Hotel from 0243 64 9115 and 0242 655 325 and Nidaso Herbal Clinic and Nidaso Mema wakwaba at the Balidians Washing Arena. Ebusianye dantane danta. Dantane de sikawano. Sawu lazy papa. Ebiti se bouquet. Lazy ahudwa ya di pizza ya ne kama. Anasa 14 lays and I walk at your present will be a say. Kente papa be ya would that down who I know sampa. Why he and Nancy Jomi. Materials ahudwa ya de come man mema and who near my wood. Strangers in our pay. And I said, dear, make us say, Ronya Easter Eba, what a shed, come be a papa child of war, and Maya when you show what Bassa would what the actually dear Beginada, if you are saying no, suits a good war and swap to our saying no, and to my papa dear Yeti, coats and us suits are good. Nina episode our Lydia's Fashion Arena. Yet shall quite a Kumase, I want to run about at the Pepper Hospital. Yamano A 0208 164377 0208 164377 and 0593 784494 Lydia's Fashion Arena na and near my papa na adjosiona Mokwaba, and the mom skincare and cosmetics. Oh, my dear, take a honampa. Honam so cool. What did they talk, dear? Yeah, Jumudia. Number 1. It will be a wobia. How shall we know? That's all Honam and Casamo. Honam no so by Ajiamoso. Pimples, dark spots, and not hyperpigmentations. Nurse your best swap, massive force in your drone. And not so beno, and who had drone at home machines. Abba, our mama skincare and cosmetics clinic. I had your bar, your BBI, your vacuum suction machine, your microdermabrasion machine, your high frequency machine, and you have on the meeting Bonnie in Aswaha, or dear bra, Mama Most Skincare and Cosmetics Clinic. I am wow, bra, now we have Deb Nina and Philly, come on, and Fama, come on, Mobishayan, Accra. East Legon, number 3 Boundary Road, and outside Shape Yonswa, they will wager before the West Hills Mall on the Malam Kaswa Highway, no so SCC Junction. Mama, let your skin do the talk. Ebusia, Yamamu nyina mwakwa ba Adamu ase. Afe na wababeka ye ho ha ye Sompa television so, ena wanigu a wo hwe na wotie ye no. Bekwana Asante Mantemo ena wo won so Sompa 93.1 FM. Wo tie enka ewa ha. Bunapo ye Mantemfo nyina so ete enka wo Sompa 90.7. Facebook no Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1. YouTube no Sompa TV. TikTok, Twitter, and social media handles and Kayani so no Sompa TV, Sompa FM.
YouTube for nyina mo ka ye ho nyina Nyankopon hira mo na yeda mo ase so Facebook for so yeda mo ase papa patina one odom no mo so mo nyina mo tie duty ne ma me papa bi wo mo nyina eka ho ebi bre sefatem no mo message se no ye bebo so taw e de ama mo nti no mo share emfa mayen na mo ntimi en comment so de bebe bia no ye bekenkan ma me Grace Bodo papa wa Africa soa eba ye ya wose bema bi aha no na wo bo na ma ne esa fe no obeka en ho a oso kodi pa oyemfanti ne oba kumase alaba be pribi anye ye ene okọ ka so akoye nipa one ne koye aduane se 5 cedis daily no so mu afa ma me na be ye ne fine wa ende se ne ba prekope ene ono so afa ma me ne se ne ma me prekope afa adwumade ne mu abrantie bi ya obe o ma me ne fufuo wo se ne pe ene o se da be kola me uru nguko me bo aduane yo ene also ye yi nti no wan hwe ya woni sika bi abetimi di aboa me anase mo bi ntimi nti ase ne ma me a woni ne ye adwumade na no atom se ohwe na se openonko ade a onti ase Mami Grace enti o ma me no sen no no so be hu ye wona obo na mane anase ba ne sen ene wote ya no so convince se ti ase Mami bi wo momachi wo oh okay ano na okaya compare manu be ma ne na de koye okay mami no mi to mami mi ya dwuno ka se be ma no mami ye de mami ne ntina no no afse wa komi bi no hu nia ete mami ntina na mi se mate dizo ka za ba ka che mami no na mami ni to mi fo no no sa no ti ye na okobo mami na mende mami bi e chi no okobo na mende se ya mele ni se mami mi ntina no do ye de mo yin minten to njano no so ka che mami so pa ne chon fra no ntumi bi no pe bo wale minten on fra no ntumi bi na mo mami ne fra minten ho no yin ka sa wi no tane no ho nze me fo no mi se bia mami na akobo na mene ti ba ho no mami ne fra mi se ko jo se no waye o pe na so mami no amele wa buna mene se amele wa yin komplese ma yin wontina na mo so ka sa mo se mi me di me pa so ba me no bi obodi ba bi no yin batna bi o yin mo bo wo ba obaka sa o pe me Mama da mba pewa wani masu mba ka chiro oso oba tana ka dem se mami ye de oyin batna o mami ye adwuma me ye hwe ono anko so bokọ da ba me dem zum ka zela bi me fman to ba maso oso ne ba ma ho ne vi ani to no so obodu ba bi no a chase no oba ye wosan so obodu ba bi no no aye de anyi wesi ho mo onye mo ye wo ba ko mienu no waja o nso mi to mi no bia la obobo ame ti o peme dia anje so ko hu babu safo ono so anka ye mo hade ansa na me hu se ani mede ani ba wale me so yin kai mo hade da me mpe so no kai compare ma so yin ai mizum ko ba ma me na me tin yin ko ba na me de se ko drese se no ko ba ma me na me amele se na ko jo ko ba acha ma me no na me na so ka se so boko ho na yin ma me na kasa ni se bibi ni e na ko jo so yin wo no so antaro ho na so ye bibi no antaro ha wo ma me na ye ba ba wonche na ba ka me so wa ti do ko mo to yin ka kasa na minima asema mumie no kaya wakanya mamno so ambo amena so ambo amene na mde metu majo tino amena mini ya djuma video bodu ba bi no sakal ba mene pem to bodu ba bi no na amena adu moli di mena mempe o se bibi ne na se mafa bibi ne sika na se mafa mzum se da be me fire kutu mdu sika sha fridge ma ya block ntim ya me ya me hwe sika pam da mo ne sa me ya confirm ka me no wontina me confirm ka me no wontina Nza wo bom krono se ndeze wo bom krono se ma fa osika ani yanko ba be epebia fa moko ko hwehwe nzo ko no dum ko hwehwe ne se me fa osika be hu se ba fa osika so a be hu na afi nanko so dum ko e odum ko ame malam homo se me ma fa ne sika ma ye ne se to ko hwe malam homo nara odu ba bi no na sika no enya me na ma fa sika no to ko hwe malam ho to ko malam ka se sika enya me na me fa ya awon ba ka to no na ka to no ho to wo chen na na ka to bag no to ko hwe do alisa akrono to so anya me de ntimi fini nche na me kapa sto adwuma metina so ntino so ade so 5 sin nada na me me pa ba ndizo boso no ade 5 sin boso 1.5 na me ya ne sa metana sa boso me mienu boso mienu me ye me sika no na me ka hadan timi ka hadan no ba ma na san ba se opement me ye de me ye okọ hadan wo henfa ba bia ai mitoka ka so ho no 3 million etimi hadan wo ho oh okay ka hadan homo na mi yeren ka kankra to du busumo another busumo so 1.5 na meje ye na me ye se me ye adwuma ne bio man ka sam ba yere me ba start me business
nkwa koto pan na de na na fruit ni mango ni we ni kanka ma start anzo on mbobo ma sense me ya man fa adwuma na omobubum kwase na de bia 5 cedi no me nya biom ntimi ya na me start mkototo me de 1 million ko to pan ne sky na de na me start ye me de 1 million 50 Ghana start business na me ya on kwa mpa bua me nti wonu mu no ba me no zo ko la video aka zo pia me no me zo pia me de me ka zo pia me de ko mu ebusuafo ne yentina mo fo hiara nkoko hu no no but adenna ochina sa no se wetu to betel mo so ese waka fo ba ko so be kam ho ese dan so me ma ha me dai eya dan na okofa ne bag betena wo so afa de no wate ase de ama no da bi se me piempa tu no yin to ya me piempa me pese be fi da bi tobo wa free ho akwa ha dan wo ba bi foforo so obi che no ba bi am wo no se me ma ka ha de to mra no mapa mo cho na me se me ka se me ti wase u ba pia me na me zumi ka se me ti ase so zo pia me ko hu ba busuafo no ye de ba yam ho ade ansa na me no abatem tesia u obi a we chere se mo ha mo ne se waka se bag no u bra so aba ha se me mejiwa onembo odo ko police station ntumi ka se na no ko so me ti ase ma me ti ase ma so me adana wo banana ode ne bag bai ade ne bag oh okay to no de ba bi o mo dan ai se kunje abubu shop omu shop omu na kunje na omu demu okay zema ka hada nto bada me tana mzim ka zada bi umma madam tana me fayin sen ama to maso deko de me ya me nde aba na makasa ma ya no aba na me twinal pa na ko to shop na ko aso nenum to ho na shop pa front num ho ya ko numpo na shop no flame ma ko acha me ba me shen papa no shop no ko anso na yi makasa ai se sen ba me na no beto ni so pewa peno so mano ne mo to ba sino bo hu no ye da yo kwa ye obusa front do ko no ka ye ho ade dia no ka papa ka me ti de mate no ne design on the day ya tete ya ani ise afi mu ye de obodu ba bi ye le bobo me na me hu ma braba no am sa na da na bia me kwa chi na video obodu ba bi no me yare me sora do pa me sora pa ye de mame na me de me ka so no me skan fan ko so ka je no ska bia ho no me sa baba ta me che undi hu sa baba kame ne jana me yale so so e bia se yin se para ya me sa me tubi nchire de mam ska fan ko so ka je me sa me ya ento aba no one ne dat se empana fo ne ba dai one ne dai ya no be dai fa yin na ya dai aha fa na o ka sa nya ba ko fo adwuma enti mo de da rough sa to say empana fo to say mo te da ba ko mo so fo aba be kenti no what ase ta se me bia ro di serious enti bia nta bia wa pedo so so ba ye bia ba wala mtino ne ya di no de bentre bia ba wala mtino o bia no ko to so fo so enim okay na nde me pere so mano ana di mama afinto o ye no mam skano se niska da dwuma kai mo manche ne ka di se muska me fa nkoro ba de mama me na mche mate temi aksam dim sika ko hospital ntemi ko hospital no mu kaya se mu ko kaya lab na mu ko ye tu ye no zimsa ko twa scan mu ko twa ye ntemi ko twa scan no mam ka ze ye inse msa ba me do ahamio be ma sa ze mi business kankra ne se no di we so aba to me ne se mi yende ntemi ye se anka meyi ntemi try ya se meyi so mi ye nume do sa ma na me to madrum onu madro ben onu madro sa ma edrobe na wo ye oh okay I was draw store 1.2 na mo ma 1.3 ba kumpo la so kumpo mam 3 million we didn't count 1.2 di ama and I call 1.3 anso ama 1.2 1.3 ama ana 3 million there da do 3 million no me ngoto bi o se misikara me se no da ye sa kwara so ma ya timi so mba timam tu madrum na ndo metito ama mje ama ya so fun baka ze ndo ko tu ye so fun enu se ma ko to do se me no ma ya yin se ne ma timi ne so fun flame papa no so fun okwa ndo bodu ba mi ne bo kwa asole ni me na bo kwa asole ba ko ni ne bo ko ba asole ba ko na ndo mi yede so fun ka se mi tu madrum na nche mi yede amma mi hwe na akura no mi hwe na akura no mi wo na akura no bla na bi odo kwa mblo ba chi obetu ma ya bo hwe na ndo mi tu madrum mi yede mi tenta ha ma mi ko hospital ba mam skan ko on pesa mam ska temi am zikara ya mi de ko zumi ze so mtumi ye adwuma bia esa na adu ba be mtumi sore zumi fo so ye kan kam ne ye adwuma no mam ska fan hospital pa on pesa ba mam na mi ma na kan kam de bo wo ti se kan mam ka ze ba wi ma wo ti se unko hu ba bu so fo dia ene de ko ba bi na msum ko ba bi
Uzani mabo bako. Ashasa me ka to ko humba busa fu de na ochana de na ochana. O de sa wanko me inse ambutu me se inse abutu ma wo ko humba busa fu so me ka hunko. Ande me ya me na ma me bae. Tene ma me bae no. No me no oyim ko mofa awo kaswa nyanya no ho. Na de me kacha no. Me yere ko to nenum. Ne ma me ni se de ti se o ko no aba ba ye. Obo ka yem se na ba ko. Obi ayi ni se. Na ba ko bi ayi ni afa ifunu. Nti oya ko ba ye no ho ba ma na ba ye no ho ade a. Obedi se skana ma ne ba no. On so da ba ye mzo mo ade. Nem ka se asabe ma me pesa wo ka che. Obedu mo fa ni me sa asma wo ka che. Nti oya me ya. Ka je wo fa se nka ye sa ma me o ya ka. Nti ka za simple na ngum bi ma no ka bi piche ma me no. Zuma ka nti hia nti ma me afan ho de ko. Ne ma me ka se mi ni nko nu ko mo se ma. Nem se me nko. Asama ya be ka kwa mpa shi ma bufu nti me nko. Na se yan ko mo se me nko. Nti obo mo fa me ne. Se me se. Oyi me ko so me se me nko. Am se wo fa me nko. Asama be ka ha kwa mpa ye de ma me. Disara mi bia me ko so minim ni a ode ba yem ho nti me nko ndo no anko na zampa so no anko sa ko oba ha mo eba ye ko satide sa ne na oburu katam ko ye na obo hwem na otwepe na me se ba ba ko me nko ndo no anko no ko ye afim na bia ba me ni anko ma pere ba ko toto nyama ba ko tonto ma to ba toto bibia ba me ni aka no yanko ka jeles ne bebe de yanko ka ye mo hadero de na nka mo de ko ye mo ho ade no e na wanka sa do sika e ko toto ye atotonto ma ne bi oh May be a beman young corner cogelison, or the nan ochina, or the nande, or the nachina, and or the man or Bokumas in your back could be friends, or Mokumas and may message you and so may be. I'm not make Mason may message you, but obey Yeska, not a quarter machine of a hedge or the way in Edumano, not to me, or the Yoban had. Said, dear Sam Potty, Nescientia, or the Ababa Danye. Berman and Shankolano. And Colana, yes, saying, you know. Ah, back on a penny, I didn't fear saying. 6 years ago. And Samoa walk and starting 6 years ago. And a see ye. And our Bakumaseno. Or buy and was our back as well, and as I would one or and you say for Frost. I'm not a minister when the Fucaso, my son, the bar. You mean say you know, sir, a Bakumas, a Jeremy Kumasiano. Now, also on your one day in a 1 penny. Now, Baku pays 1 pound or so. Yamane to Toracas home. Ah, so I find him had no kinds of message, make a crow, Hannah. Or I bed or the Bayam Hadeno. I know by ya, one may be minimum. Dobina Chamisa were Hunt member. Or Badgy Fio, a school view home, or Badgy Fio Hunt member. To me, one may buy him no bottle now. I feel better, I come some coaching your family. I'm a smoker from your mum, the buyer. I feel so, as I do touch him, I could be for so. Oh, I am fair. And see, I say, Kumasiana, Obe who so was saying, and now when you say, or Castle, so homo. Second one. Into you say, but me say, he says, Wombio. I'm called hospital. I'm coaches lab, Michael. Yeah, just so lab, some coaches come to, and some who say, you say, I'll call away 3 months. Now, if you remember one who Kumasi, and because it's a insane no man away. I'm because I buy a Casa and frame. I am free. Walk baby out here. On junction, baby, one, I don't know about your desire and chlammy. I buy an onion a bush and phobia de aqua 2 money. My brother, my friend, my abulamente. And I was saying, I see, I brand telling at that TV in the Sonana. But I shall have shown him a TV in a door so I hunty, showing him a bibo, or no. I will see about Facebook, Sompa TV Ghana, and Sompa 93.1. Branty Messi, or no, and that's one near boy, whom I didn't see, and then Papa Becassa, Branty, and I said, Minister BJ, Abomodiana, dear, Wonyan Pacho Monjana, and then Papa no and Cassa. Papa, what day a Branty and a buy, no, Nayano and Cassa. Na ye hu said de niema esi elko Bishop 75 enterprise abusia e ba ko mu ade nkapo ahodo ye de siesie ye ho ye tiri so bepem ye na ase a furniture mu e wo Abis Plaza plot number 17 na kwaji bi e wo abofo mu 0598 585219 and 0454 304135 Bishop 75 e good dear papa fie papa Wadaroma, what's a menka? Yamawaha. Papa and Pacho Pomoye. Hello, Edda. Hello. Mone Edda Kasa, which the home mamma on your ready no and Kasa. Na, I will see
Yeah, catch our say Lawson Herbal Center. The Virgin Doctor was so by ye wedding fish and a dunum. Wajia was about the any piano, no one was swore. What they about a jasso. Lawson hair care. Ebusia, one no and a burn samu and namusaya dear. What's media to us here and your bus body a pea. Our friends was a young country was say, Wabaya na and soapy can be if you was say eba and no and shada and shame crying. A basaya na near my busy basaya and when ye be now dear to us here Lawson Heba Mess Chansono a woman pediani CPA sita. Bomadiana Kenji Heba, Apidank, Misty Heba, any Freddy Mens Miamia who do ya ton no for any mona quajo dear for free ho 0242 133 577 and 0248 619 999. Now, Ebusia Boris B chicken BBC Efia Kokoya no when you be na dwumadie bi a wood dear say you are what the Jewo ye aduane no what's me at the ayana neema akwankan the amount and not for nature more Batma High Street price bi asafone hwe ni mo ho asawasi job Santasa runabout Poco Trading SG Moye no top high tech and afe body junction shahwa 0544 44 4453 0544 44 44 53. Papa Bacha, what's a make I am how? Yes, sir. Na apom to say me dofo. Nyamiado. Ya da nyamia se me pacho wo kwadwo mafo ne papa ne ne ka kwadwo manso ne papa ne ne ka say. Pacho dey on papa ka be. On pacho na o ya ne de wada Roma. Ono ese omo betia mi fie. Okay. Enti me fa se me ba oni ma me ne yi ha. Yo. Na abati no wada Roma se o hefa. But you say wabaha na wafuka no pay. Wabaha hefa wada Roma. Baby I'm way wafuka. Mo wa hefa. E wa wasasa man Western region. Hey, na me nim sam wo Kumasi he ya o. Oh there be never have bia kwa wapa ga na oni bisa no. E kwa wapa. Na asa woni mababa we. Amini no. Na unim no wakwa be so wada Roma papa. Oh, me wa na ko jodle ba say ne so ko tika Kumasi. Ono oko onne ko tika ye. Ema awo ba kwa na to mi. Iti de minimum na no. Na osi abrantie ne nhwe nkwada no. Asem ya ba beto wanim wada Roma. Okay, and yeah. Last year ko joko tu kwaya no ni ha njoba na ga ne frame se ko jaba mo ka amu so abambusa ko jo senya no kure. Anya no kwa ga no o hwe no. Eti ile Bede na mai be mano na ma afra mo na kasa ni ahu no kure wo mu ai. Wada Roma ye ne sama ye bomodian na ema ye ne nkasa na ye nhwe kwa pa obefa so ahwe nkra na ona na hu na di sen de ade ne to we. Oh, ache akra. They said they akra to wa ye ka o kwa bi so no asa akwaye wa wo. Anti say wo ye ne de akwada yi. Oh, say e ba say so asuti nkwa betimi atene na hwem say ne na so mentimi na. Maxe, yes, sorry, I'm Pacho, me no be kasawai. Pacho Mate. Pacho, ya da se. And I'll say, abrantie, yeah, friend of Quadro Manson, and Obia Wafan send papa, ne papa, and Cassa free moon, and I no equabon commoning to near Becca set, ye ne abrantie and Becca sana, Wababeye, na said dear. Mrs. Champon, see mammy and Saya with the Awadaroma. That's it. Why? Ye tweet na afidie so ka ensem bebre anka ema ba ne mrantie betimi de tu omofo enso sensem aye kan enoa ne enye no noa na wo mo ye sebi wo friends aho kire nie wo hie nie sika nie wo ba so wusi so yen ka se kokopeska na mo hia pa wani tua de woni kwa se okom wo hia pa awani tua sebi odwume ya okoko ye won ye ya ma 5 cities boy be wadwane ono so bi kura na nenu 5 cities ana 5 cities if it is nyina won hu se enema enkoyie
wo say ade no wo mpe ya convince o e for what wo na ade wo na say wo sinchina ye fi se je na ya kwakotom no wo na wonim wo wo na da che ebe hawo ebe aye wo mom ka ogu mu nyina wo bi akọ na aka wo nkwa na wo de adura prekwa from Kaso to Kumase na wo de adura say mi wan be ma no krampo no ekura abo so no se ya no just wo baabi kura enya ho kura se nkwa na wo ka na ne ye kan se nie mi kan se emma a mosi so awade ya yakọ no sebe enya kafre no na hia o eye abrabo a wo kwakobo te so tenso wo se be ma we se metimi na bobra invite ase na bi enye beto metimi na bobra na ne onye serious den so wudu hukom woni no wakwakwa handa wakwakwa handa atimi agin wo edan mu ama na ba betremu ama woni wo wada abra woni se ontimi enhwe wo nyinsa ba ko aba wawo enema ankoyie wa anhwe wona do sika ko hospital no se ko fimu biem for a second child na edru samre we no ya wode about Sompa say ye beka na ya boa na mom ne ye kan say ye nhua de bi wo ha say enya da na wo benya enipa amana boa wo fi say wi atle na eden obia eda amaniem obia wo ne responsibility what you say so be boa kwa just start well wakoto fruits wato pine wo je wadwuma kama wo bai wo afata kwa meka wo de ho hwe no de wawie wo ye kan sebio eye ni responsibility say so hwe ya akora no nye na ase pe na chew what you say na so no wo hu sebi ni ono ope na ono obobeye because wo hu sebio misemeka wo amfa wadwe no anya adwuma okay so enti ne ye kan say enya aba bema ne so obenya bie so onya bie eye na sede nanso wo bai me tu wo se sa ko wachi na ko fa pan no na fa fruits no na fruits no sika wo nkofo ye de hwe school nyina sa ko na ko ye adwuma ye ba bua kura wo be sa akwa yi wadwuma ne wutu ye no ne wo pe no na bema no na enkoro be da do mo ye ekoro ye o be da na aye ne ekoro ye fa no wo kwa dan no wo de be wo de ba o de kito be he chire e de penino akọ friends school okay aba school ye nyiska na won fi ba ko nche chire wo kasi wo transe atwen be ma no a won ye okay ene man ko ye ento no kasi won to na mo e bi na ne tiri ye wo to na mo no ne wo bi so aba be so ne mu se be ma no wanya ne ho ade enti bi na kamatu mu se ko nyina dwen fi be ma no so ne mo no friends won twa se awade wo se di we de wonyanya no wade no me na nimiri adwuma no wonya bi nifa bi hwa enkoda no na be so eba beboa no nti ne wo fi ne ho kura no mobra enko ne ne durumra bi a okodwene awade ho meda se Mrs. Champion no na ene da so eba clinic abusian diabetes pressure na hawo stroke awo ho ensem anase na munsan yade ahodo bia na hawo bema ene ma nheda nkoye wo mema yomo anase oba pese unufu ye kese kakra ne de bema no so mo emo ne nsem ma ya na so fo mo sa no mo pede ebo mo nsem ma no na wo tonso so afam a me so ya na ohini ni de ne peja pa de opese okosesa na ne de ahwansa na obetono na wabele enti mpacho opese osesa ohini ni de na wakọ enidaso eba clinic ewo eyebua kwa macro na kisa fitamu no akwaje wonso onepa de free ho na 0243649115 abrampa wanhwe ya beko fie sesie eto no manka ma ne no fo no 0243649115 minima de kronti amema peto na yisa 0246553225 so betimi afre na eniema akonkan edam so focus se mami ensa o hagin papa na wadawroma na mami peso kasim chiro na o ya vetin to okay and edia mami ntia o medofo asam menu kam no pesanko obokwa no me pesanko ba yema me nko Mike ni so na ne kasa na wo from kasa gu ayini mo eze when ba ya kwa no ba yale am no hospital binu nyama na mejeton Zeza kwa no ba yam this scan ko for ano be afidie no ho akwa no ba yam this scan ko hospital zeza ma me so gene sika dem pesa bo choice scan mame
Ninja okon baby me so me kom baby. Oh, okay. Sika na yesen. 8 million. Na oton maami bi niam ben ya. Me je o mo se breto. Kasa, peja utina kasa. Me je o mo ni na beto. O mo ni samna na oton. Akra ne panya na seketo na yare ye. Ona yeketo ana. Ana 10 million no de ne call hospital ntini nyina asa. Me je nkase. Obe ya me bi wo. Me je nkase nti obe ya me bi wo. No me la chokola. Ah, obenya bi e wo so. Ade ahwe nkola no. So no chokola no. Bi bia ramba. Nti o metua sika no nkɔ ne baabi. Na enkola no nso so e. So mo chokola no. Eze baby am tezo na de mbata no be uro na je ne dan no. Nti o ma je me na me ko. O ma je enkola no ne ko. Uro na je ne dan no. To ndo ma da ma me. O me han dan ma nkwada no. Baby am kata. Na efo mo tene mo no nkɔ ne baabi. Mate. Sofo. 2024 sie be se so bi wana abrotia. Yeah. Abrotia abrantie no. Eye nasade se wo se wo ba. Na wo de be trase. Na ye hye ma abrantie no. Na wo tue sika de ma me na sister yakogye niema no because I'm gwase mfata kani ba. Em gwase mfata kani bo. Ana sebi mpedu asamami na adwene sokrampo na ono nko ntimi na anwale emfenso mo left and right enhuru mu na de bi eye kobra de bi wodi wonyamani boss wodi wonyamani boss andro boss ye de be ma wodi na du sa Esofo ye said the brofo no kwa ni mu. Oh yes. Nyame ahira wo usua mpa. Na mami wonyamani boss. What I say? Wo ye young girl. Anu obi aba ho abrotia. Seven producer. About what matrasi. Na de kakra ye me ya ne say. E wo sika ba bia wo daach ne wo destiny e peja kono. Wodi woni ko so ne wo adwen hunu ye. Sa branti wo fufuo. Say na wo. But ne nyire mu no bema no ode bema anu ode bema bitwa ka cho say e bi kwampa ma sheda na me ba be wufuo abrampa ne na mo a me say e ma no o mu sare say ya mema ya no ode wo ka ho e meme bi ni mo no ode trozi say o be winiu anu o wini no anu onya na ayi mabru otia de ye me ya say to su mienu nyankopon da woroma oh first one anamon ekoyie ana asane ne kodaye anasa ankoyi wati tumu ruma ko hadan na kobra ne de ne ma saba no wo saje ne hwe so wo that mean nke se ne ma ne koyi na mo na se ne koyi sei we wo nana ne nana tiase ana pani no wo ya we wo nana eti ye be se nana no na nana je ne mo ka kra se retana chi no on sa so nya de isa ko back se de ne mama kansa ye de kwakoton yema no nkonkoton yema na enyime bi wo no mo se ya sebre ye saka enkwasase mo ya ebe koso no ebe koso a turasi se 2024 so no ye be sa jeri nkwase emema award na mo agye no eye kwabrane yi efre so be sin kurase se wo ba ha mu na se wo ne dam na nyinsen wo a hwe wo ba duuni ni ye jenim nkwase dodo yes se de makura no wodi ma me na mpani bi wa me so me kan cho chincha be wale because some producer e bi no se oba ofro oba na wo se no ofro so no e ka dada ma obi ana be ye mura ma fine na kwa na wa na twa kura no enti sade me wo yade a emema mu tie no o mu ntie ne mama kase na o kase bi hwe radio na ye tie no me kan papa nan me kan bi bia se asema ye ke obi wonu mo ye ka kwa no what it told room oka che driver said daba chifri ho enti pokobra sem because be me bia friend say bra na me nkonko wi won kase no ntie me pokobra na ni feelings here aba no enti nko anya sad no enti abekoso abasa na mo nsuanyansa hunu be ma oni nenam be ma de wo fa be ma seven producer wo ye ni munyamfu ase bo nyinsa no ojawa wo de ko ba bia ngwase nti no oba beja twa akora no enkofa be me bia troka wo enye be bia ne fa no enye oba bia ne fa no se wonim na yo oba na ase ahochenti
bema no mam 10 series no ma 15 series 87 de be kam de ho a me ye dia e kombe do da cha bra wa wo okay e kombe do bra wo nyinsen e kombe do bra kwa na beto dwa so wo nya sam no poda de gale eti ye maba ho no hwemu ye e 2024 mu ni mu ade enwu ase eti se oni mayi ye beta wachi ba se oni mayi enkoko efu bio wo ye fu and foodless wo ma wo ho se ma bafia hwesa wo ho se na da bafia wo ba ko kwasasem ma view second one wo se mesasoko what me dey see amfensia de beba na nye na ya na asem bi wo ho asofo di kana eya na eho ensem na beba be hye wakoma mu no wanhwa na adan abufo di ama kede cho be matiasia wo kan asem bi wo se be ma ansa na abaye yire wo to kase te sese bi eson ezuma bro ama ukwa wuntintin apagya se sofo pokwa blamnanti brema wanya ababa wa wa penacha fe na wanya no na wati kwa ye zon watu uti akosoro na wo so obi na ya hange no sa wo so obi insade agu na chi sa wo ye ne den no me so kan na hu sa wo de kan fin hye aduonu baako kada cho be matias na won fa ne mani agoro ni PSC e fa ne tutu a owo eputu oja empo wa warrior wo ama ne ma ekora ko university so no wo sa hwe ne ba no na nantwi boss akotumfo cameraman osa wo X5 pap ne ma ware bi wa abrochi so osa digja edigu play mu me yesa de koma ne ma no wa abrochi nana yabo abaso se mi hu agya no mu bi mese kwan bi wakɔhye asase ase na wɔno mo kyerɛ dɔ aho kyerɛ nyina mu wɔno ma ampo wɔn ma na wɔno ma amom ma aha adwea na sɛ wɔn ma brɛ ɛne wɔno mu nisuo ankɔkwa na wɔn gye to wɔn ho so ɛboa yɛ ma nnɛ wɔno mo nya baabi agyina na wɔno mo sa abaso bɔdeɛ Father's Day no yɛsɛ nkenye no Good Father's Day enya wunim atope buo nko a wo be ma so wenti no wunya oba wo nsemo edie nti no na wakɔ miamia no nofo na wakɔ biamia ne mpokua na wakɔ wo mu a uwie ya no asɔle kwanu ano no ɛyɛ akan na hu sanyin se betimi aba enti abrantia ne ye ka kyerɛ ne se wakɔ die ne de eba bebu no womlan mehwɛ enkwada no na ye ka kyerɛ baba wan so se ye pese ye brewu a ye nkonkoso ampafe o pese opamo a ho kyerɛ enkase bia me kwa akofa bema nye bema na bepam wa ho kyene de afiri ho so once wo de ho kyene double na ba ba wie wo so won kwa wo na mo a wanya obi bia okọ ba bi unya dokoro bubu ari okọ ba bi pintin bia na meye okọ wo akwadai but abeda na wa we gari ana se dokoro kula po na ntokura no ede so bebubu no sa awie eti yesema ba wan mo si so aya na ho feda be nim sa tenka ne ya ne wo ho na so sabo fa obi awe eka ene ma ba bia na ne afi korampo na mo fo no da se mba fa nkora wo wi anu odo so anu akobo bongalati na o da ba bia no korampo so ene sen aba enka so obi nkwaji obi kunu ai eti ye ka chema ba wan se no mo hwo ma bla boye na enema enko nkan ye be bia homa no wadaro ma akwantu eba center for se na munsa ya de eni pedu en wako ho abomu e de bia ya sabient no mu ya tatahwe A1 pashew wonu madro na na chese etu ase eno ti wase ode akwantu eba mesha eno abadwa maso wonu mu ato na munsa ya de hawo ana sa waba won sebo no hyadanse soso eye akwantu eba mesha na we hia typhoid nso etu ase na akwantu eba ke mesha no so no candidates se na munsa ya de no ebetu no one time e de amount akwantu oko mesha akwantu eba ko mesha no so no wani ho how sasabro ene ebia koko ene ni nuanom no eno so eboa me so asafo labor run about Kumase and I won sa ebeka no but my dear friend one 0246 26 patch 0246 62 28508 0246 62 8508 and 0241 2966 22 Abeheba Center Tana Swapatapa new site wasi ho in heart sickle say yade entwa yade nimguase yade we say yade kakraka we say wono nko akwasi broni kura ponti mi ensa ho in heart e na nka mpese sickle say no watimi anya no aduro nyankopɔ de ni ho nimde na dom no nte no ahaba kroje wodi tu ase ensa yade awodo nyina da yade krankro no wase fabra na wontu ase mfa ma 0243345392 0243 345392 and 0506
460208 Mesro wo to kwa pese okosua de anase okoko tena ho eye adwuma wo ye dwedini wo pese okofo ne mefra broche bo mayi mu ema eye connection mefoi ena da wo mu mfaso enyu sikani eye express group for enche na wo de wani eche waje ovisa ma wie ansa na waje won sika enu tinsem de no ye de aba bedan wo de aka ne so beto anamo na wafra wonom 0249 000448 and now 0555 550 067 express group of 4 and a year count for one at the ama war now FTA found one a company beer one my boss so baba workshop and the TJ at the ama at the Santa Mai Sabaya okita mobile phone laptop okita now what the did juma nesika eba nina mon was we cramp no bema osika ya wesa dia shese adwumadi na senteno and some day at there kanike pore and what do I need to Kumasi Technical University one SLC conference or honom and what energy median ebeko so 20th of January and Jumedian Bekoso Pensemi Sebia Bromedia Swa 0249 506601 0249 506601 Yedi way to apo na yebeka sadia for ye bia homa no so abetimi akasa dia fa hom sompa chede 2023 yede ba ye mu boa ye moto ye nsem